الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم لبت أخونا أخت سلف فورم إمها أخونا أختنا مرحبا النوم. آدمي جميع السلف کے فراتون سلسلہ کو گندا سلف فورم کے ہون فورم اڑگڑ میں می فورم کا بلالانی اسلامی شریعت کے مقصد کے تیریں دین حمایت کو رکاتر کروں گے مقصدہ دین حمایت کروں گے مقصدہ لبدا خون سادہ میگے سادہ کرنو کریں حجاز کریں فالو گنگے ہدایت کے نور الگڑو منگے دیوے ہی رت کا فوری ہجری سنتون تنوکم گاوانا مفستے کا سالس اونا ہرگو ایفہو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں ادی ادا ہمیں بس الگڑو میتی بھی اسلام دین متی گا الگڑو منگے دولت کی مسلم دولت میاد الگڑو میں فہر ویری واقع میں اہنمیس الگڑو منگے تاریخ کیا لافی میہ کا فنگندان الگڑو منگے تاریخ گا آدیر صفحات کے باتاں دیوے ہنگے تیرے بیا کو کافرون بیاوگیں مدینو گے اسلامی دولت گے دینا منیونکن نگالوما مسکے کفاتن الگڑو مننا فنگندان اہنمیس اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں دین حمایت کو رکاتر قرآن مجاہدن تک اللہ تعالیٰ لوا الگڑ منگے دین الگڑ مننا ہمیں میدو سلامتوں ایسے بے لو جاخون ادی اختوں میدو الگڑ من دین کے واہ کا دکیارو الگڑ من کم میں مسلم اخقوس ادی مسلم اختک وس بلنجے ہینی الگڑ میں مدین متیگا ثابتو مٹکا الگڑ میں میرے گے موضوع آئے گیں کوریک گنجوما الگڑ میں نائکی گا وڈا گے ایبتیبی حجاز کریں تعلیم انگینی وڈا گے تین شیخوں الگڑ میں کیرنگ احمد شمیر ادی شیخ علی ظاہر ادی شیخ عبدالسلام الگڑو فورم کے فرتم بیان کوریک گنجوما فرتما می حوال کلنی الشیخ احمد سمیرہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدم فرتمان نسألون منك مي فورم دار وداعت متيمة عزت يا أخونا أختم وداعت دبي دوريا بيبنا شكر دنا وعد شكرنك مي فورم كي ورا مهم ورا ماتوري فورم أدمينهم بس دينو کے دعوتاي ديني معلوماتكاي اگر منگے ایمان کن ہردنا کرمٹکا دیوے اہنیم فلاورتکی وس نون مهم فلاورتک ادی میرے اگر من می واہگ دکنی می موضوع گا مہمنے میگنڈ بیتئی اسلامی شریعتو گے مقصد میں فرتمان اگر من می درس کے اشتہارم فنگندان اسلامی شریعتو گے مقصد تا ایک ترین دین حمایت کو میں موضوع کا الگون میں واہ کے فشموگے پوری کا الگون میں جہے ایبا مقدمہ نوتمی تمہید تعارف می موضوع بے گتن دے ای پوری انگو اتانگا ویس الگون میں می مقصد تو تیرین دکن ہوری بیور موضوع تا بہولی میں فرتمان الگون میں بلال مہنگا شریعتو کا مقصد تا کا بے گتن
egadu furtaman algon shariate me keni kochagat shariyen ei kon echchaka algon men kiya echet warak ginan algon menda aduive me shariye pura wahakya shariyen hinga wahakya shariyatu hukum ga wahakya us ekiyeke shariyatto ga wahake beive algon men mujtama tere egatu algon men me shariyate ki arabi kalime arabi lafzem me lafsuge arabi kalimen algon men balala fikam ga wanama arai bahoga me kalime beenun kurave fen libeta fen hoduma etanaka as etanakun fen libigatu mattaka as uletan me shariatuge lugawi maana mate bahoge maana ge ilmorin faah koraf algon men islami shariatuge shar'i gotun dini gotun ei shariatake bune vijjiya ege maana ge ilmorin bayan korafani ei nabi bekalege macca Allah subhanahu wa ta'ala bawa labba fawa hukum protakam nabi bekalege macca baraki nabi bekalak medur kurba algon men shariye mi wasil wege me annani wahi ge sariyai ehma nabi bekalunge dufur macca Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddema angawa fawa e ilahuge deenuge hukum pulta ilaha alutakun ulumange ilaha ruswa wodigemwa aqidaya alukantakai muamalattakai minum bes deena gulifawa eminga hayatu hukumtaka gulifawa emmeha kantataka mikiyani shariate hema islami shariate algon men bunajjikam gawana megmane ki kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala wahi ge zariya im bawa labba fawa ilaha galutakun ulumange ilaha russa odigem fawa deenuge hukum togwa e deenuge himene emme kantatake ei aqida kantataka mugavis adi alukantaka mugavis adi muamalat taka ehinin kantataka mugavis deenuge himene emme hukum take mekeni shariat em bima mi shariyen Allah subhanahu wa ta'ala bawa labwa fani waram mativeri maqsada katak waram mativeri kankama insanan hasil koddiru mataka mi maqsadu tak ilmurin basafe tafatu darajatak egotun ei insanaku dirihur mattaka kommehenge insanaka beenum wane maneke insana duniyega wujudu kuramuge maqsadu eya nula gelligen da darajage maslahata efadak darajage kandattaw terega ilmurin faskame bayan kurabaf adi enun kankam ves maneke daruri daraja kandattaw iturun hajiyatuge daraja kantattege ilman vidalwani ei insana ekankan hasil noves insana duniyega dirihura dana ehennames ekankam anula insana ge dirihulun warabboda dativegen da darajage kankam ves insana bani Allah taala islam shariatuga friyam ko debba egotu misalaka vifarige muamalat tak qur'an gotten Allah sharu ko debba fani daranya vifariya rahunai adinum ves wariya kavanya mehus bavar muamalat tak Allah wani insana sharu kurabba insana ge dirihulun ರೀತಿ ಗೊತ್ತುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯು ಮಟ್ಟ ಹಮ ಯಾಯಕೋಗ ಇಲ್ಮುರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫೈ ಮಿದಿನ್ನಿ ಮಸ್ಲಾಹತ ಮಾನಕ ಇನ್ಸಾನ ಲಾಬಯಾಯ ಮಂಫಾಹುರಿ ಮಗ್ತೌ ತೆರೆಯಿನ್ ತಹಸೀನಿ ದರಜಾಗೆ ಮಸ್ಲಾಹತಂ ಏಯಿ ಇನ್ಸಾನ ದುನಿಯೆಗ ದಿರಿಹುರುಂ ಏಗ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಯ ಫಣತ ಸೈಂಕಮೆ ಹಾಸಿಲ್ ನುಜ್ಜಾ ಇನ್ಸಾನ ದಿರಿಹುರುಂ ಎಕ್ಕೊ ಫುರಿಯಮಗೆ ನುದಾನೆ ಇನ್ಸಾನಗೆ ದಿರಿಹುರುಂಗೆ ರೀತಿ ಕಂತತ್ತಕ ಆದಕಾತಕ ಗುಳಿಫಾವಾ ದರಜಾಗೆ ಮಸ್ಲಾಹತ ekutun tafadu akhlaqi muamalat tan Allah sharu kurib member fan namadu algon men batten jeriyet adab takai muslim mujtamaiga insanun dirulum daruge mujtamauge farda kane farda ka deterege batten jeriyet adabas akhlaqai suluka denum bes magu hingane gotai mi algon men tafat muamalat tak kurum gengulanje akhlaqi riveti sifataka daanden Allah wani mi shariatuka bayan ko deba embima ضروري درجاගේ මස්ලාහ් තකයි حاجياتගේ درجاගේ මස්ලාහ් තකයි අදි තහසීනි درجاගේ එම්මා මසාලිහ් තකබස් ෆුරියම කුරයිෆාවා හැමකෙනි ශරියාතකි හැමක නිසාමකි අල්ලාහ් ඉන්සාන බාවාලෙබි මේ ඉස්ලාමී ශරියා මේ ශරියාතුගා ඉන්සානක බේනුන් ජෙහෙනේ එබ්බස් කම නෙතිය නොනා
mi shariatuga ekamen netigen e hodan algon men daanjehe ehen nizamen ehem falsafa nonna insanaka beenun jene kitemme kudakam ekkamuga aves Allah wani ilahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bawa labba puriyam korba ekanga hasawan magtawan ekalang shariatuga labba mi maqsadaw terein algon men mire mi balalani fas maqsad mitang algon bayan ko fewani ei ins loruri darajak maslahat insan akommen hasil kodden jehe maqasidatan ei terega din himaye ko rakkatiri koddinu nafsu himaye kurun muda himaye kurun naslu himaye kurun buddhi himaye kurun mi insana duniyega wujud kuramag maqsad e anula hasil wege nudane fas maqsadumi insana enage din himaye ko rakkatir kuren jehen Allah bawale veila go din himaye ko rakkatir kuren jehen adi enage nafs himayata rakkatir kan shariatu ge tereng libene maguta sharo kuraifa hunan jehen adi insana ge mudala rakkatir kama himaya libene hukumta e shariati ekulaifa hunan jehen adi insana ge nafslu himaya ko rakkatir ko dene nizam e shariatu ga hunan jehen adi insana ge buddhiyen himayata rakkatir kan libe dene usul take e shariatu gonan jene mihuriya kame wani Allah taala islam shariatu ga furiyam ko devwa mi daruriyat adi hene masalih tan Allah taala furiyam korwa fawani mi maqasid mi kankan demehettene wasilat labwa mikankan insanunge faratun biwegen hingadane emmeha magutage bandu korwa ei degotakum mi maqasid mi himaya kurweni ei ekaman insana mekankam ga demiti mattaka beenum wane shari hukum talabba salaka deenkam ga wana medinuga Allah labba fane deena insana amalku ulen gotta wasiyat labba fane adi ya khilaf wanya ekam adab kanalwa nafsukam ga wana me nafsan hurmetterikon hitana magutal labba fane e nafsuga hurmat aragem fiyam ya vedin uqubas kanalwa fane migota muda kamuga vies halal gotuga muda hodene maguta sharo kurwa fani ya khilaf jam uquba kada alwa fani naslu himaya ko rakkatere kurde mattaka kavan sharo kurwa fani langolo he ogut mimbor kurwa fani ya khilaf jam sharo uquba takada alwa fani amem buddhi himaya ko rakkatere kure magulwa fani e buddhi himaya kur maqsada khilaf jam e beswani sharo ga adab kandali mi hori ehenihem baate ki kuriyan muri forum to galgon mengirat kurbeya tafsil ko wahada ka nukta ta mire miedu algon me wahada keni mi maqsad taw terein din himayat kurumuge maqsada behegotu islami shariatu ga din himaya ko rakkatir kuru muhim ko abehegotu ef algonam balalani kubato dinak din himaya ko rakkatir kuru wahada kar kubato dinuge muradak dinaki arabi kalime arayboga din beenum deenuge muraduga ilmorin bayan kurafe ei kiyaman teryo miha echeka bolemu ei mi managa ei batilukam gaves haggukam gaves ei dine ei komme insana komme secheka bolaba kiyamangane ena tabawa komme sechen ure haggukam gaves batilukam gaves ena tabawa komme kantatte ke bahure algomen terega evs deenaka tabanwa evs deena qabul nukura mihunne bunnas algon men dannawani eives bayku qabul kura goteke emihun kommes faratage ba aluwetive emihun nafsan eba alukon kore mane ke emihun nafsu buna wen ei rakolu bekkama ebe hon nimma ei eme ena olonje bekkama ebe nimma emme jam ena alukon kurani tabawani enage nafsu ge idun tak emima mi usulu qabul nukura evs insana ku duniyega nohonnane haggu kamugaves baatilu kamugaves kommes gotaka ena tabawan ena qabul kura kantatteke honnane haggu ves baatilu ves ehema kommi hekives kommes deenege mihen aslu hagigatuga awgon men mitanga deen hima kur wah dakkaruga midakkani kon deenege wah getto awgon men islami ilmun balafkum gwanama deene awgon midannawani Allah subhanahu wa ta'ala ge engewun taka insana kiyaman teru khulasa ko dannawani Allah nimme gotaka ekalaange kurabba fa hukum fulaka ekalaange sharo kurafa huriya kamaka insana etereinna beeru bushum kiyaman terikan ada kurun ei deenak alukantavyes aqidavyes
muamalat takavs komme kamaggas Allah niya kurwa fa goy ei ena tabawanje gokkama qabul kurun ei deenaki Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga deenaki em loba disete rahun kiti Allah subhanahu wa ta'ala ekalang hadratuga deenu gotuga bayan kurwa fani inna ad-deena 'inda Allah al-islam Allah ga hadratuga deene gotun balagana vena deenaki islam di waman yabtai ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin deene gotuga islam din fiwa ehen deene khiyar ko fimiha kiban qiyamat do ekan qabul nukurbe wa huwa fil akhirati min al-khasirin emiha gwahu shi qiyamat do gelli halaku mehun geterenkam Allah bayan kuram emma Allah subhanahu wa ta'ala insana ulenha gotakan uleka do kurba fa ennon otik insana duniyage labwa fa insana ulene magu insana wani dakkawaf bay befulum wah dakka godun hiwane Allahu ekalange insanun labwa fa insanun beenum wane insanun beenum ha gotakan ulumge ikhtiyar insanun debwa fa ei masale nonkam labwa fa wani ei ehun onna kamenno insana wani majbur kurege ennu kam insana wani Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dakkawaf tedumog dakkawaf tedumog libene magta wani bayan kurabwa adi ekalang hadratu qabul kurwen deenaki islam deen kamuga ekalang wani labwa den awgo men suwalaki deen himayat kurun eha muhimmui kiweye deen insana ga hayatuga muhimmoni kunka sabuta ga hurei awgo men mi wahagate ki awgo men amille buddin visnalaf kamuga wi names engen dana kankan ei Allah subhanahu wa ta'ala eila galatokun duniyage labwa foni ekalange alakonko ekalange ingota duniye gulumattak wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tibang ilahu jinnina insin nahaddome insan hama ekani tibang ilahu alakon kurmattak amenu ema deenaki insana wara muhimmech emme furtum algon me nukta balala ruga insana fitri gotun deenaka beenun jeifa minwa algon memme gabul kura hagigate ei deenen insanuge terege netiya insanun tere den kineto kanta hingamundan algon men terege buri algon men terege masale beje ararum ve kankamuga algon men zaati dirulum kankan dimave kæveni kure vari kure daring haggutan amin hagguta adi mujtamoge ehinin akonna uktun hagguta baawr eta baawr muamalat ke algon men duniye kurom medeni adi algon men fitratu eba lazim kure fitratuge hamajew mattaka farataka alwatu eba ekkiba gobba algon men terege insanun kinetto deene neti kuriyeddan ehenkam gowana meg mane ki insanun tere dima masaratan hallu kuran insana lazim waro eggote ki komme insanuge sene fennogota kawlu algon fennogota tibefulungulu une tigitere ehem befuluga fenwada na gotaka ehem befulun kantata kurun ekaka ritibe anekaka huturu edan ekaka rangaluga anekaka gos wedan ekaka haram kanta anekaka halal wedan mi algon men tere kanko onnoge ehem mejjikam gawanam eirun eheni janawarte ke algon men insan ke bistafatenne ehem bima algon men furtana gabul kurun jihama ki algon men terega faisala kurwen algon men tere kankan nimmene gon nimmene hamataka usul teken onnan jehe enuktan algon men ebbasaraga devana nukta ki e usul tak kandala ni kaakuhe rangala nurangalu heva nuba richa huturu kandala ni algon he nuniyam algon kaarega mir anen insana hayye algon riti kamekkama algon gabul kuramvi aneka ritikama dekun kantan hayye rangalu gottama algon gabul kuramvi ena riti yugen hayye nu ehmejjam ekimihunna riti wan egge algon mentere dane ararambumak rangala nurangal goha nuba nimman hamataka usutaka mingonate gonanje emingana ki insana do kurefa echnama es zamane ga waran riti kantan anas zamane ga waran uturu enga dan ebbe kan haran kantan anabbe ka alkomaka begin abade ehem becciya algon men tere ba gabul kurave insanunge tere ga rangala nurangalu hewai nuba richai huturu haramai halalu kandalani insana nunka e kandalan jeheni insana heddevi insana kudibur niyamatta debba nitumuge tere insana wujuda gennevi insana ge khaliqwanta farakan insana ya rangala nurangalu richai huturu harama halalu kandala den e hisab ferege insana minimum wani ei
komme insanaku serun e tabawani e insanaku rabbuge engewun taka e tabawani insanaka no egoddo ko fiyan algona riti ko tibe hulum tabawan je konjam ei algona alweti un ei ebbes insanaka alwetiwaka allah fursate nudebba huriya insanu alkon koranjeni ameken allah ekalaange nimmawa rangaluge ei rangaluge emmennas ekalaange nimmawa harange ei harankan emmennas ega ebbes tafate waki jinsen nasle fantie gindie ebbes tafate nonnane allah taala ge hadratuga emme taqwar miheki ei ilahuge engewun taka tabawa miha emme dardarjaage miheki ei ilahuge engewun taka nukimantri wa miha mi buddhi nasariyan belis mika hingenjene gek agumane benge ehma fitri gotun insana wani edina beenun jehiba enun gote insana kenen insana kan ka hallu kurak hama ya klobe izzatri akhunna waqt nikam visna labba insana ki hame ken maddi hashiganenno insana gemmuhum bayki insana furana ei insana hagige egmache bina fa asasaki ei furana algon men badahattan tibba nikumegen dani algon men kan nege no fene furana ki marwa chenu furana ki daturu kurach algon men furana algon men hashiganu nikume diyama algon men hashiganu waludani e hashiganu furana tere goriya hindu kuffa amalaka ko furana ge verreska handa daturu kurani ehem bejji algon men maddiyatu hame ken bina kurima e maddiyate ki algon men hashiganan hame ken khidmat kurima algon men duniyen hame ken khidmat kurima algon men hashiganu walulani algon men hoda modas fana edani e fawga e insana duniyege hayatuga hodagen ebbe sicchen nonnana enage furana kana hoda anudenya e furana hegutuga tarbiyat nukuranya nem agumonna fennana wara boda ilhadu gahulwarin kalaku odigem wakama gabu nukura mihunge eterega meonna huskam wara boda khodu emi hunna ebe furana gotennegen uleti emmegen fennana khodu emihun ei wujudugen wa farate nunkama gabul kura farataka emihun echi goat ilahaku odigem wakama gabu nukuranya kivento ilahadi mechi go guname wa farate nun ekam kivento allah echi goni kalaku odigem wakama gabul nukure allah ei odigem wa faratekam gabul nukure ekam allah adi mechi gon imamen ei nefaratekam gabul kura farataka echi gomugo mane ko bat benumani konkamet beenum wani timanna menna mihunge samalukon hodagat timanna menna ki swara baar bayakan timanna smita ba uleka ema algon men ulembi emihun kantaka ekam asnu hagigatuga beenum wani ehemmihunge samalukan ei eterege eva manavi huskam fuubeddu mattaka samalukan hoduma ei nubakam ekkoggen vis bayak echi goans bayak ruliyor wam vis nei meng maksadek ema ege tereng pahun dienuge hidayah libunu mihun bunafe buri timanna men emme hingama je kamaki timannamen na dime mihun echi gom fashafiya maneki echi gom wagote ki enen ebe enge timanna smita ule mihek mer mi nengichek ehem bima hama ayekoga anen nukta ki algon men duniyege washaga baaro kanke behinga boditi musibat boditi gidem berike behinga algon men daturu kor audifar gemigen ebede ehalattakuga insana rakka terikama himayat dene farataka insana ke fitrote bagwa tobi gotun goa rekkale insana gabon nukure farataka ehalatuga enege be ihsas kore hagigatuga timanna menge bara e control nufus nufora hisabe kankam be hingaka e farataka timanna aluetuan jekama ki insana ke fitratu qabul kuraka nemwege makka mushrikum bes wa idha rakibu fil fulki da'u allah mukhlisin lahu ad-din kanduga daturu kuram ngos washagen raalu washala demme na gambage hinga danan peshima den ikhlas rikama allah duwa ko e hisabu ei fitratuga wa kalaku odigem wa kamuge aqida insana fitri goto imam wane hisabu embi ma insana wani warabboda deenaka beelun jeepa agunu wahako kurukol metur tin nukta ka balalana adi kuruko deenuge muhimmakan deha anakamage deenaki emme kurige mi manake insana ge taarifu dekave noe deenaka insana iman noa zamane adam alayhis salam feringus algum nabi sallallahu duniya galu huriya insanu me desulum da huriya insanun terembes huriya zamanek gawas insanu deenaka millataka tabaw mundiye adam alayhis salam be islam kamugo matiga nuh alayhis salam be tauhid matiga ehma insanunge fiturtuga milebi pawa deenuga aqida ki insanun huriya zamanek gawas abul kurum asawa aqida en ei awa kenun insanuge taarihu kive insanu huriya insanu megemache me ittifaqoni
ei insana hituga leifawa mi fitratuga aqida hame yak lobe disitira khonna waqtum Allah subhanahu wa ta'ala huriya rasul bekalum phone wi kivegen di muhim ma phone wi eno ki kon rasul bekalum shahid we gatulwe ete bar taklif take ufula ekam Allah insana labwa e insan nang hidayat dekkomattaka rasul bekalum phone wi ekam muhim ma ei mi algon men ituriya gotak mulalla marwen gossa aneddu hisab bellen versi me timanne ba anname duniya gos hekam kolla hen waago ekkamno mik emme serious masala me tima rijunu e hisab alun amura naadevene algon men nang himaya rakko rakkateri koddeni miyeku jamaate jamiya nuhunnana tima farde gotu hunnana kitemma nuba ko insana alunas kitemme bayku foridigen en nuba ko nas qiyamat du enak faratum wakil qur'an mihen enak faratum difa ko wahdakan me nuhunnana Allah tuga ekani ena daani ekani ena dani insana duniya kuri amalek macce hisab diyama den goswimaka denen ambura ite rangal kuraka duniya kan nadeven masala wara serious masale bima mi insana ge sida enage zati maslahata gulun hori masale bima kamaki nurakka masale bima rasul bekalum phonu wafa abadus rasul bekalum insana mi din uganna debbi kamako nurakka tirikamattak emme phonu nukta ka un faha kollani hayatuge maqsadu mi hasil wegen dani diinuge saw kuringa on dennevi islam din qabul nukum mi duniyega olepa da miha ei akhiratuga gelli halakwana miha kamagar miki ikhtiyar nun dotto algon mennak hakuto halaka kurmatda beenu bani ema deenattaka deenuga e insana evve samal nuko deen qabul nuko duniye golepa da miha dani enage Allah devvi emme matiwari niumen ei hayatuga niumen ekko bekar kolla fa hussata Allah tan ena dani qiyamat do enage amal tam mizanuga kire kochitto ellani ena alafur building tan e tilafo dekkola leveneto ena bank account ko ekko furi muda e tilafo dekkola leveneto ena ekko duniyega islam dina dekkola hanguram kuri mihunna edina dekkola ena kuri masekata waage di mihunna qiyamat do tilafo tan echi ladeveneto nun hama ena ekani hunnani ena kuri macce balaruga ena ek narakanun tere nufennane hew amalto ko fate balaruga hewkame kuffen ene nek ek mane ke ene ga hayat ekko barbadu kharab kollafa Allah hadratan asuri miedu den ena daaka wanna kan ituru tan enne Allah hadratun ene annan uqubata kurbatul nuni adi uqubata kiyes algon men duniyega kubveri ven jalallafa komme sobaka jalunnere go to onna kamenuwe daimi narake newmen nuwa uqubatenge newmen nuwa azabenge ehem wima din algon muhim wani ehem wima me hayatuga maqsad algon gelligen daane diine algon men neti duniya golen gosikam gawana me hisabun algonuge ba turkollani tangol digus wejje kannege hembe fulun takkur bar waqte bur mawdu ad shukriya sheikh samir ade den algon men balalani mi forum ge anebaya e kurin algon men sheikh ge waakaga deenuge maqsad dawge terega daruri darajage maqsad taka hajiye darajage maqsad taka tahsini darajage maqsad wa kama aje daruri darajage maqsad dawge terega deen himayek kurma nafs himayek kurma muda himayek kurma adi nasla buddhi himayek kurun himene kam sheikh war rangala algod menna bayan ko defi adi deen insanaka muhim wani nuwat islam deen insana ya muhim wani kibegen kama Allah taala ge hadratuga hama ikani deenaki islam deen kan sheikh algod menna bayan ko devi den forum ge anebba koriye gendu mattaka algod me hawal kollani al-sheikh Ali Zahir Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لبتي أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أده دمكو مي ورفوريها مكو دين هماك كرموغ مهم مكم غواها كدي إنسانايا دين كيها ورق كيفتو مها مهم وني ور تفصيلكو شيخ أحمد سمير فاها كربافي tibe fulum vesama algonde hitan arani faahaga qur'ane allah ge e aya inna deena indallahi alislam hamakashorun allah gasratuga deena ki islam deena mi waram muhimmo nukutain asluga mi samasa wahaka enno meki ehma ehen evves deene
Allah qabul nukurabani evves mihege kiban e kalangiya gulun oi evves faraten aili evves faraten me balanjehe evves farate emerum nuwen onnane e kalangiya khaliqwanta ilah ehin huriha ichsaki makhluq ehin wema mi nokota mi misalaka insana duniyan asa timanna beenun dinen ikhtiyar korevenje hene timanna beenun gotakan ulevenje hene miharakan as mikala wahaka algon menge mujtamagus bay zuwanu nge bedakka ekamaku algon menge terega dukollane to misalakan ekkolun alifana anikkolun salamata rakkaterikama ehme dulennu ek korevene datto misalaka timanna beenun gotakan ulen dukolla shakiyafa mihakum alifana fummala nota us imaratakum fummalan ena dukollan tibena to algon balahatta evvura ma nurakkaateri kamegge waha kalgon mi dakkani Allahge deen duukon nota Allahge deen fiyawa ehin gote emiha ikhtiyar kurang emiha hoda gannan gulun ehema me warabboda visnalan jehe kamegge gotu kalgon faahagwan Islam din himaya kor rakkaateri kurumattaka wasilattakin ebehur eto ega terega degotaka de wasilattake debeka wasilata bahale veggotaki deenuge rukuntaka gawaita dirwa ala kurun Islam din promote kurun Islam deenuge muhimmukama molukama edeenuge huri heyokama rangalukan aammuko fatura edeenuge ilmu mihunge terega aammu kurun egen warbodu faada Quran Islam deen himayata rakkaterikal liben ei deen feturige dani kuda kudinge hittakuga kirtu Qur'ana lobi jessima ekudinge moli umuruga hayatuge e Qur'anuge macca kujja binavegen ehveje ei deen himaya kureveni ingeto hama ege anik gotaki Islam deena meduga bay tafatu ekeki shakkutaka shubuhataka olum boluma faadu wahakata eba kurimati kurwa ekahala taakun ujehe diuliyen nuwa wahakataka raddu dinuma ecchehi Islam deena hameyan ay nudi e adimeka fonwalega hagigi jawab efada shakkutan ufada mihunna hame for koddin ema mi degota balaver algonduge wahaka bodang amaz kurifa miwani mi Islam deen promote kuruma e deenuge hukum taka e deenuge rukun taka qawaid taka miha me ala kurun eche am kurumuge nukutaya egotum balalaruga emme furatama kamaki deenan amal kurun deenan amal koggen noniya Islam deen himaten nokorben misalaka algon men emmen dakkani war deen Islam deene timanna men deen deke war lobiwe me deenan huriham me solenje ekamako miskitan arane mihakune ekamako me misalakan anghene vejjiya ves niwa qur'ane anghena kuenne ehem vejjiya kineto deen hima qur'ane ema hamekani eran honnane kiyala wahakatake gotuga nuwata lief honna me echhitake gotuga honnane Islam deen eiki deen himaye kuragoten evves qanune gawaide duniyage evves tanegge himawane to hamekani lila fogegen amalu koggen wani datto misalaka gawaiden hada fiya eyan amalu koggen e dirun ege me dire ecche gotuga honnani ehem wima deen himaye kurumattaka emme muhimmu kamaki konkame ei e deenan amalu kurun deenuge ebuhuri amalu kuranje waragina kankan ehma eyan amalu kurun anemmiha dukolla fennu tima amilya kuranje kankan emiha kuramundiyo mangallah rasul levi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu vidalu timanname nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihon me kirtu Qur'anu ge ayat diha ayves daskoffa eyan amalu koffa noniya kuriyannu dame den amalu koffa den anikka baaki ba hema amalaki waram muhim wechen Islam deenu ge hema befurne Islam di mihatanen himayeve rakkatere wegen mi ai kongotege maccan amalu kogge ehem wima hamekani dawwa ekko timanna muslimeke ehem bonegen nenno ehema amalu kurun ei waram muhimmo kame Islam din hima kuranya deenuge terega mihimeneni maagadu debe ekechaki aqida eya ekkon amalu kur ehema aqida Allah tabaraka wa taala ge kawantakan qabul kurun rabbuwantakan qabul kurun uluhiyat qabul kurun tauhid Allah taala fiyawa ehem farataka me alukamuge evves bawaten ambura nulun fada mikahala me kankamuge terega tauhiduge matiga aqidaga matiga miha warugatu hama eya ekkon emiha heo amalu kurum mi deechaki iman teri kama heo amalaki kirtu Qur'anu ga waragine guluwa fa ekkon asfa hunnech illa allazina amanu wa amilus solihat
hewamal kurim iman vi mihunna hewamal kurim mihun fiya wahake ki salam huriham men gelli halako gen wal asr suratu Allah bayan quran wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat ehma gelli halako gen wa mihun ge tere salam wani iman tereke aqida ya ekko ehma iman terikama hew amal wedeti wakinu kurwen ingeto misalakan hewamalakan nuwe ega iman terikan neti eka iman terikan ei heorangalu iman terikamakan nuwe ei amalu kura kamekkaman nuwanyaka misalakan miyakumne timanna waran iman teru ekamako evve hewamalen nokor evveje ei bekaru dawai hama egota anem miha ko emiha amalu kura ekamako imanen nuwevve emiha tauhiden nen aqeedan nen evveje eves bekaru wech ehma mi deba evvegen asu hagigatuga deen himawa rakkateri wan din rakkateri kurumaki befurne wajibu kame miharakan as bay faharan algon menna men mi war molati wahaka falsafa wahaka dak deenaki allah ge deen ekalaage deen hima qur'an kalem ki kurati ulel mi waram mola dakkawa misalaka mi qanun asasi eboten misalaka islam deenuge haddu taka islam deenuge hukum fulota tanfiz kurave gota qanun hadan bayako misalaka masake kura dandi walegga ebabune ki kurang eti ehenti hadani kirtu qur'an ebotennu bala kirtu qur'an oggotan ovve ya khilafan amal kuram midani ehma qanunu taken hadagen noniya nizamegge tereng ek kala allah ge kalam fuluge hori hukum fulta tanfiz kurave kannete em veje vejenun to kirtu qur'ana eggota qanunu hadan em wi mawaram molam mi bonani qur'an eboten ki kurang e qanunu hadani bala hama egota qanun asasi wese bote ovva hama qanun asasi ga hori hima kure furi kankan anikka tafsilu ko bodati qanun tahoge gotugal gol men mi hadani kiwege ei ekkada nukutata warugada kon yer rangalan amalu kuram wege befulne ehem wima deen himaya kurumaki ei shakken allah tabaraka wa taala ekalange deen hima kare ko algon men insanu muslimu algon men islam deen hima kurum go algon menge wajib eboen ada kuranje ehn nuniya kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu nasihat teri wam vi hadis nu qur'an to ihfazillah yahfazuk ko fulay islam di murada ki islam din hima kor allah hima kor ki to allah hima kor nalgon lafzi mane ki ihfazillah murada ki din hima kurash din rakka teri kurash ihfazillah yahfazuka eran allah tibaraka teri ko devwan ema allah ge shariyan allah ge kalam fulema misalaka duniyega me allah warabbodan amgawa amur kurawwa fa kameduto verinna kiyaman terikan ada kurun kiwegen warab warugaden amur kurawwa furgan kirtu qur'anu allah kiyaman teruma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyaman teruma verinna ilmu verinna kiyaman teruma angawa fa meri kiwegen ei ebe fulna hawal korefa masuliyatuge bodu kamai bimmatiga allah ge shariya tanfiz ko ekankan kuran hawalu wegen wa baki kombe ei ebe fulon ehem wima asduga kiyaman terikan eha muhimmo kamaka wefe onnani ehem wima algon men visnalan jehe mi deen himaya kor rakateri kurumaki hama komme mihaku emihege wajibe kamad deki emihege minwarun kuran jehe kame kivve to islam deena badubas mune mun dia iruga islam deen badnamu wamun dia iruga nuata islam deen nikameti wamun etanuga dia iruga tiba kitto kuri madam allah tabaraka wa taala ga hazratuga dene jawabe algon me komme mihe ko tayyar kuranje emihege minwar komme mihege sonnane minwar eme eminwarun emihe ko tayyar wanje hema mi ennuniya mi hadis toge manen wenne hame gotam misalaka kirtu qur'an ga allah ay korban in tansurullah yansurukum tiaba mi hon allah nasru di fi tiaba mi honna ekalaga nasru devwan kobato allah nasru dinu maki ei allah ge deenan himata rakkatere kan deenun e deenagen algon men ulun edin mihunge terega aammu kurun edina gowalun edina barulun ei algon men kuranje he kamaki eme ei kommehen hama algon men kuranje he kame algon men ge macca wajibu gen wakam islam deen rakkatere kurun wajibu wa eruga deenuge buri wajibu kankame tibefune ge wadanna islam deen kurun kuntaken e buri wajibu kantattaken e buri ekankan nuko faru yes nujessene kankan e buri ekankam algon men warabboda samalu kandenje ege ituran e buri sunna kantattake ekankan nukuriye kamako algon men faafaveriyen nuwe misalakan homa buraspati deduwa ho algon men sunna rodan huife kasalgon men faafaveriyen nuwe
ekamaku deenuga eves himenegen wa kamevime emme furihama kamaki sunna kankam ves furihama kurun emihegge kola daana kan oi minwar ema deen hima kurumuga terega me deen rakka terive deenan amalu kurun ei waram muhimmu kame ekama algon me samalu wanje hama eya koga befulne deenak gowalu mi deen hima kurumuge gotun devana kamaka algon me kurun komme miyake tibe fulun hippulan ara wadagam fane timanna kine timanna ki deen kewa hori mihenno ballama tibe fulun navves namadu bangi govima mihunnan miharu bangi govika namadu dambune wena nonto deenuge bodati hukum taka fatwa tadeshake no midannawani ekama ko hama heyokan ka misalakan nubakame kurani balati nubakame ge tikan kurakan nuwane hen hama bune wenata ehma deen gowalun ei islam deen allah ge deen e deen gowalun ei waram muhimmo mak kamek algon men deen hima kurumuka nabiyunna rasulunge wazifa yaki emme man amal duniyega miyawworen wakim man amalin onnane to nonnan igeto misalaka viafari kuru nuata kiyawa dinun nuata anikkame komme kame duniyega nangawati befulun komme kame ves ekama ko nabiyunna rasulun ada kurbi wazifa allah ge deenak walum fiyawa evworen wakim molu ituru hen kame den nonnan emme man emme lobiwa befulonna allah subhanahu wa taala emme boda lobi bodi gannawa alonnan havalu kurbi wazifa mi wara gonjohum bodu ekama ko wara man mativeri kame dina gowalu maki ehema ekan ebe fulun kurevvi waki irakan onna kamen none dina gowalu maki huriha halatik ehema asduga waamvi gotaki be fulun algon mennaki allah ge rahmatun waaka fette viruga sheshiyame swaha kurevvi allah ge rahmatun eta sateka aharevvi algon me muslimuge gotuga allah lavwa famiwani ehem vejjiya edinan himayata rakkateri kandi edina gowala mihun algon men wanje algon menge masuliyatu wara bodu ei huriha halatik gaves nabiyuna rasulun amal korviga ballawa yusuf alayhi salam ekalege fan e dimawi kankan dimawamu nga semme fahon jalakan ekalege fan vede wada gannawa jehi wadati jaluga hunnawage wes ekalege fan korvi kamaki allah ge deena gowal jaluga tibi demi haku edemi hun huwafene emi hunna fenegen e huwafenuga tawbiru hodam wegen ekalege fanuga kariga ariyoga dennevima ege kurin fursatuge beenun hippawa ekalek fan emi honna tawhidan allah tabaraka wa taala ge kawanta kama dawwad devi ya sahibi as-sijni arbabun mutafarriquna khairun am illahul wahidul qahhar kun kahala warugada suwalakum muli tawhidu ge agide emige hituga hori shiruka deterega shakku fadduwan e jaluge ekuwerinne timannage gaay de ekuwerinne arbabun mutafarriquna khairun nen me baawaru rabbun take waki waki fa baawaru rabbun taken he rangali nuwata amillahu alwahidul qahhar gada fadawante ekkawante ilahoy ehem wima wakitanen nete dawwasu deem vi huriha halatigga abadues emihaka vimin waraku mi ingeto algondo hama tibefuna danna mi forum ge teren tibefun nukumegen dam wani komme befulaki daayige gotavvege nuje komme henti befulu miharu misalaka kuramunda vyafar huttalaakash nuata mi ehem profession masakkate misalaka lawyer gotuga nuata mi kommes teacher ge gotuga nuata ehem kommes masakkate nuje huttalaakash ballawa e masakkatuge terega tibe fulun dawwatuge masakke fattu wamvi wahage ki misalaka mihaka baddalu wias allah ge deenan nasru libe gotu misalaka newsveri waran influence bodu baydatto mujtamaoga war ebe fulon hama liyala khabartan eta bayak weba kiyennonto kuda kuda wagut kolege terega adi amdun algon menge terega me siyasi wahake vejja warabbaran higa ganna hama liuwaiche kiyennonto warabboda ballawa in khabaren hama liuwene ye islam deena misalaka riti akhlago aamuwa gota nuwata ege sabun ha mujtama gellum wa gota wes hama ekacche liyevidan ehema e liyunteriya ku misalaka emiha ki liyunteriya kam waninama ki vehe emiha ge liyunterikan allah ge deena beenu nokuramvi khabaru jahidan khabaru jaha iruga ege terege inna jumlen nuwata ege himenigen wa ruhaki islam deena nasra kamyab libe kahala gotaka battam vejja madema allah tabaraka wa taala ge hazratuga denne vena dotta timanna ge masakkatu ge terega mikame allah ge deenan iba allah ge deena masakke koddi fe timanna asmihiri ingeto ehem wima me algon medanna wani nuje kommehen ekam huswa kan huriha men
eka maku hama dina dawwas dinuma mikankan kurben nabi bekalun ekan kurev ebe fulunge mule hayatuga kurev kan umuruge emme fahuwagutu gaves mi kama samalu kama ebe fulungan yaqub alayhi salam ekalek faanuge mi alas kam fulu boduwe dunia wakiwe wadaga tumuge wagutuge kuriga darin gennawan am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di darin genas sualu kurawani darin ne muli hayatuga daskoddevi allah alukan kuran ekkawan ilahan alukan kuran ma za ta'buduna min ba'di kudinne lobiwa darinne timanne fahoga timanna duniyen diyama den tiya kudin alukan qurani kom faratakan hei mi alugon men miedu kambudu wanje he kamaki allah ge rahmatun alugon men miskitan ara namadu kurani madam alugon men ge darin kitto qurani mujtamon fenna manzara kiyamunda aichessa dekeve wahakataka fenna manzartaka mikankama bala iruga alugon men atun kandigen bondigen haradu koggen bodukuri alugon men ge lobiwa darin algon men mi ara miskittaka madama arane bae algon men mi kiyawa kiritu qur'anan ekudin ihtiram qur'ane bae mi miyadu mamba fan algon men kambodu wanje he visnen je he kamen ehme ekudin e maga lanu difiya ekudin gelligen he gadan ehme ekudin nakela kudin ehme miyadu algon men ge simmae yaqub alayhi salam ekale fanuga darinna mi angawani konfara suwalu kurawani konfaratakan he alukan qur'ane timanne affa timanne marwe diyama dunia duka diyama den kaakan he konfaratakan he alukan qur'ane qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida kalege faanuge ilaha adi kaaba faange ibrahim ge faanuge isma'il ge faanuge ishaq ge faanuge ilaha she alukan qur'ane ilahan wahida emme ilahak e yagin kan yaqub alayhi salam beenum fulu hayatuge emme fahu wagutuwes duraka wada gannawane kamennen algon menge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faange alas kam fulu boduwege hayatuge emme fahu duwahu ekalege faanuge emme fahu wagutu kolo nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge barakatteri lofulu ekalege faanu emme lobiwa ashabe kalunna baddalu wenwata deki wadagen wagutu kolaki ebe fulu namada tibbe wagutu ei ummata ekalege faana waki wada emme fahu wagutu tange deki wadagen ekalek fan hin ufafulu kurvi hin tumve wadaga ekalek fan galas kam fula ekuwes kivvege ei ekalek fan e dekkevi maguga diinuge matige ebe fulon jamaan haddawagen namadu kurawani ebe fulon hifulu kurvi itur ekalek fan nukume wadagan nawan uluvani en namuwes ekalek fan faruda wattawa levve ekalek fan ga halu kolevure ma bodu ekalek fan faruda wattawa levve ei ekalek faanu assabe ekalunge e alokkama anuwate be fulunge he amaltage ekalek faana fenunu emme fahu wagutu ema migen coach me engeni algon menna mi engeni din himaya kurma edina rakkateri uma edina gowaluma edin matiga saabituwe tibuma mikan kama nabiyuna rasulun ebe fulunge zimma war rangalan ada kurawwa ummatuge hiyolafa be fulundu kolmi ummateke adaga ummaten nune la tazalu taifati mansuratun mi ummatuge terega jamaaten abadues hagguge matiga wane zahirina ala alhaq hagguge matiga tibe bayaku tibene ema qiyamata hamayan hagguge matiga jamaaten edinaga rakkateriwa edina gwala bayaku tibene ummaten mi ummatuge terega bayaku mi ummatuge terega lawwafa ummaten mi hemwe malgon menna allah tabaraka wa taala ge he rahme warabbod dina gowalumaki din nenge mihunna din unganna din ei algon men kuranje kama kubato din unganna dinumaki eki mihunge femwaro namadu kuraga daskodinumaki vesama dina gowalume diinuge kankan anga dinu jahilukam filuala dinu ei hagigatuga dina gowalum hama eya ekuga me shakkutaka shubuhata oge hagigen hama koddinu miharu mi zamanakan as waragina kankan eba kurimati ve tafatu eki wahakatan hifage mihun ebade kivegen heye divehi rajyega mihemwamvi ehemwamvi tafatu eki wahakata shakkuta shubuhatan ufaddagen as kirtu qur'an kihinen he engeni mi shakku hadis taka deterega shakku tafatu eki ecche tantanun hifagen as waram molati ecche tahuge gotuga mihunnan hiye fonnani ecche olum filuwa deni kombaye
dini dawwatuge tereng ehma kiyawan jeheni ve fulne misalaka me hadise kiya dera bunafana tikihinen engeni ti rangalokam ekamako me kommes me national one day la mihen bunye waram moluye anika eti hama e nujehene soswe sodak kontagu kongira konfotegga bune foin ecchitwes balaka nujehene ei hama buni echen ei ekamako man nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis fulake ilmu warin kandaluwa fawa sharutahuge tereng fas sharutegge tereng furana lagen ilmu warin hobwawagen ballawagen genes mi hadise ki sah hadise gota kandalifa honna hadis ta bayan koddivime e hadis ilmu warin ko bayan koddinne me kiwege en amalu kuram beenu nuwane nuwata eti aduhan kamunu dani eneya ehem wima tigihinen egeni rangalu ichchekame තීමේක මා සමාංගඩ කුරීග වාහකයේ මෙහෙන්නේ නෙ මිකහල තෆාත් සුබහතන් උපදෙන් එකංකම අල්ගොන් මෙ සලාම වානි කොංකම කොග්ගෙන් බේෆුල්නේ දීනි දවවතුගේ තෙරෙන් මීහුන්නන් එකංකම් ඔලොම් ෆිලුවාදීගේ හගීගේ මීහුන්න හැමය ෆෝර් කොද්දීගේ හැම එගොත බාතිලු ෆිකුරතක ෆුර්සත් ගෙල්ලිගෙන් දානේ ඉස්ලාම් දීන් ෆතුරා හා හිදික් මිසාලක නමාදු වගතු ජහුනේම රහමත්තෙන් කාරීග තිබෙෆා එමිහුන් ගෝවාගේ නමාද දියාම e bekaru fursatu gelligen diye bekaru kamegge fursatu misala ke ta tibegen komme sehen kamek qurane fursatu gelligen dan hema heokankama gowala heokankama baru ala kama waninama e rangalu fursatu fahivegen dan ema nuba fursatu emiha gelligen dan ema algon men komme miha ko daiya kanwata dawwadde miha ka badalu wima befulunge mujtamaoge terega waran heo kandatta fenigen dan hama eya ekuga deenaki komme tanaka komme zamanaka fete gota Allah baawala wafuadine ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a nabiyya sallallahu alayhi wasallam ya mukhatab kurwa Allah baawala bi wahiga kalekfan vidalwan ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a kalekfan vidal washe timannaki muli emmeha mista konna fonu wegen wa rasulakime ehma huriha emmennan wa rasule eiki dommi hunna kalumi hunna nota tafaatene ta arabinne kanyen none arabin vies ajamin vies huriha emmenna islam dimyotiyas ehma e deen anika wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nazira Allah wahi korwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalege fan fonu wigen nuwe huriha mista konna menuwe kaffatan linnasi bashiran wa nazira ufawer khabar devwa adi me birweri inzar devwa ve kalege gotuga ehem wima algon menna asfa miwa islam deenaki huriha zamanaka shesa am samir faha kurevvi me evves kamegga hallunu dibejjiya e hallu ebut islam deenu ehen tanakan ehen nizamakan ehen tanen hodaka daaka nujehen ei warabbodu hagigate mihun ama e kankan kura mihun ebatibi mihun gwen huswegen as emme fahun eburi rujuwani kontaka islam deenu algon hama me handam amerika age me mihe me algon handam wate meka namaki Mr Brown kiya namaka kiya mihe ena ki evves ilahe evves deene gabul nukurami ena gabulen nukore henna mes kandimavi gotun enage dariyaka dimavi me sihi kamegga medical kamegga huriha doctor ena kiwes monwe gotun ve medical doctor muli em ena huriha gwen huswani wahake ki kurevena evves kamen netuni den e sabon ena kaka dannawani konfarata kaddani em ena mi hedi gotaki me alukan kura ena fenone prayer room ena alukan kura tane evedana faharegga deenuge hen deenegge christian wata hen non deenegge alukan kura tane kommekas ena gabulenu kore vesila ena gossami kiyani ilahe wanama timannage darifula farwa libenuge minwar koddewand ekujjage hashiganduge ebba ekko kaluwes em evves farwa doctorun masekke kurani evves hallen wellibe ena mi dua kuran ilahe wanama timanne mikan fahikod devwande e ena gabulen nukure eme e kame jehunima dannawa mi humi mikan kam emme ko vidalu ewa emme fahon algon kurkolla dannawan emme fahon ena ekkala doctorun e hadisa bayan korwa befulum bayan korwani ena ehuri gota doctorun take tibi e kujja balahatta tibba kulliyaka e kujjaya badal taken ai e kujjage e bali filagen die me golomate kulliya ka emmen teduwani kinen mivi vi evves gote emi hon nodena huri vi gote nege emi hon kan nohode natija ke gotum e ena emme fahon e hodi hodumuge ena natija kan nukuti ilahaku wodigem ve e ena ke fortama natija ilahaku wodigem ve ena kan adi era ko safen nuwe e kon ilahek kame
akhiru Allah ge rahmatun he tawfiqu ena saaf wegen faalo wegen ai e ilahaki gada kiritwanta man Allah subhanahu wa taala tijagun ena islam bi එහෙම අලුම මෙදන්න වනි මී මිකන් ඔන්නක අලුනා දිමාගේ වට්ටරි ගෞමෙග්ගේ මී හකු රෙස්ටෝරන්ට් එකේ රිසෝට් මේ හොටෙල් එකේ මසේ කුරම් එන බොන්නනි එවස් ඉලාහි ගබූලෙන් නුකුරම් එනගර රට්ටසක බොන්නනි නූනක ඔවිය මේ අලුන් දෙන්නවි හා කමේ කම්බොඩු වීම කොන්දාකන් හෙදන්න කාකන් හෙදන්න මොනි කොන් කම්බොඩෙන් හෙවාන තිමන්න බප්පේ කි බෙන්කු මැනේජර් තිමන්නගේ මිහා ලාරිය බෝට තිමන්නගේ මිහා මුදාය බෝත කොන් කමෙන් හෙ කම්බොඩු වංජෙ algonne igijje ekamo kamboduwa hama insana fiture kangan dimawane efon ena rattessa ko ena kari e horefa algonne kari ga bunani e dogeke de go sove bagwanu kari ga wes ilahi gabulen ko dem bunani kike bunani huriha farat ka dannawala niye kalemen ilaha wes dannawala me jesus wes dannawala niye bagwanes dannawala kommes farat ga ala gannane nu algonne denneven hamagam wes allah ga suratun jawaben nannan befonne mi visnalan jehe kanka ehma deena ki huriha zamana bay mi honnen hiwani mi meduiru mati ganuwata mi hisabu gonduge mi nuwata asia barruge mi tahzibu nuwa komme hisabegge bayaku gabulu kura deena kamanno emme baran islam di miharwes feture mon annani bayaka kamuda mi anen hama europe ge holanguge dom mi hun terek ingeto ehem wima mi ki මේ තරග්ගී නුවත නුවත තිම්වන දුනියේක ගෞමුක මිහුන් කබූල් කරා දීන නොහම එකන ඉස්ලාම් දීනකි හුරිහා දුනියේක මිහුන් වෙස් කබූල් කරා දීන බලාෆිකම වනින මෙම බාරු ස්පීඩුග ෆෙතුර මුන්දා දීනක හොලොංග කම්තහුගෙස් මේ වනි ඉස්ලාම් දී එහෙම අල්ගොන් මෙන්නන් එගේ එබා ඒ දීන දවවත් දිනුමා ගවාලුමා මිකංකම කී අල්ගොන් මෙන් හම කොම්මෙහෙන් කුරංජෙහෙක දීනුග වා ගොත හුකුම්ත කුරුම කීවෙස් ඒවස් වරම් මුහිමුකම් එහෙම දීනුගේ හුකුමෙන් අතුවෙජ්ජියා එය බෝලම අල්ගොන් මෙන් කියමන් තෙරිවාංජ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يكربني فلا يؤمن مي ايمان بكم غنوي فلا وربك لا يؤمنون الله غندي هواكف එකලංග වහී කරවණි ඊමාන් විකම ගනුවේ කොම් කමෙක්ග මේ එමිහුන්ගේ තෙරේග ජෙහෙ මස්සලතන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යන් උෂාලාගෙන් ඒ ශරීයතන් අල්ලාහ්ගේ දීනන් උෂාලාගෙන් එකලේග ෆානු යා මෙදුක ගොතෙන් නිම්මෙවීම ඒ ගොතක රුහි ගබූලු වෙජ්ජවමද්දාන්ත මේ ෆුල්නේ මේ එහෙම අමිල්ද නෆ්සා එදේ එදුමා හින් ඉතං අර අච්චක හුරිහාච්චෙන් ඉෆරා කොල්ලාගෙන් ෆුරිහා මුස්ලිමක වෙවෙනි අල්ලාහ්ගේ දීනුක කණ්ඩාලු වාෆවා ගොෙන් ආබ එසාබුම් බෝලබා කියවන් තෙරිවා මීහක වීම එමීහා ඉස්ලාමක ෆුරිහව මුස්ලිමක වන් දීනුගේ කන්දත කුරි එරුමුගා දිමාවා උඳගූතන් හුට්ටු මට්ටක දීනුගේ හග්ගොතුක ජිහාද් කුරුම කීවස් ඉස්ලාම් දීනුගා ඔයික්කම එකම අල්ගොන් මෙන් සමාලු වංජේ වයිදු ලහුම් මස්තතාතුම් මින් කුවා අල්ලාහ් වහී කරවනි තියබා මීහුන් කෙරි කොළදානකම් හොදා ගන්නාස් බාරු ලිබි ගන්නාස් හොදා ගන්නාස් අබදුස් උම්මතන් ඉස්ලාමුන්න දිමා වේදාන කම කරක්කා තෙරිවාංච එහෙම ජිහාදකී ඉස්ලාම් දීනුගේ කුරිබෝෂ් එයා දෙතරක ඉන්කාර නොකරවෙන් කීර්ත කුර්ආන මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ මේ හදීස් ෆුල්තහුගේ එකන් එබ මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කුරෙව්වි කමේ එයි අස්හාබේ කලුන් කුරෙව්වි කමෙන් එයි කීර්ත කුර්ආනුගේ එකමුගේ වාහක බයන් කුරෙෆවා කමේ ජිහාදක එකමකෝ එයි එව්ව සග්ග කරනුලා තන්තා තිවේ මීහුන් මෙරුමෙන්නෝ නුවත තන්තන් ගොව්වා අමන් නමාන් කන්නත්තාලු මෙන්නෝ එයි වකි උසූතක වකි හමතකිගේ තෙරෙන් කුරවේකම එහෙම ඒ ජිහාද් එයා මේ දුනියේක බයි මුස්ලිමුන් වෙසදී මුස්ලිමුන්ගේ නමුග තිබේ බයි මීහුන් වෙසින්ගා ජරීමා තක මිකංකමක් කී ජිහාදක නුවත ඉස්ලාම් දීනක ගුළුන් හුරිකංකමෙන් එහෙම මිකංකම දෙතරේක වරබොඩ විශ්නජ එකමක ඉස්ලාම් දීනුග එබ ඔයි මිකංකම කී මේ ඔක්කම එයා දෙතරේගේ දිමා වේදාන කොම්මෙ حالتක ඉස්ලාම් දින් හිමා කුරුමට්ටක එමිහා රක්කා තෙරවේ සමාලුකන් දිනමුගේ තෙරේග ඒ ඔක්කම ඉස්ලාම් දින් හිමා කුරවවා ෆෙබුරි ජිහාද් කොග්ගෙන් එහෙම එකම කීවස් නෙක්කමගේ ගොතුග හදාගෙන නොවන්වත එයි නෝන්න කමගේ ගොතුග බොණ විගෙන් නොවන ඉස්ලාම් දීනකී කියාමත් ජිහාදකී ඉස්ලාම් දීනුගේ කියාමත හැමය දෙමියොන්නානේ කමෙන් එකන් ඔන්නාන එකමකෝ එයි හග්ගකනුදා මීහුම් මෙරුමෙන්නු නුවත ආදී මේ එයි කාෆරුන් කම වියස් නුවත මුස්ලිමුන් කම වියස් එමිහුගේ ෆුරාණය එමිහුගේ මුදලක එමිහුගේ ගෝතිගේ දොර හිතන් එරිහා ගොතකන් අරාගෙන බිරුවරිකන් ෆෙතුරු එකන් කමෙන්නු ගෙයි වකි උසූලකුම් වකි හැමයකුම් කණ්ඩෙල් ෆොන්න කම බේෆුල්නේ මි කංකම් මිහෙන් ඔතුමා එකුගා ඉස්ලාම් දීනුගා හිමායත රක්කාතරිකම මසක වරබ්බොඩ කුරංජෙහ
මේ වසීලත්තහුගේ බේනුන් ඉෆන්ජි අල්ගොන් මෙන් කොම්මෙ මීහකි දායියක වාන්ජෙහෙ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد අල්ගොන් හිතුන් අල්ගොන්ගේ බෑ හිසාබම් මිනිම ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಸಾಹಿರ್ ಅದು ಶೇಹುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗ ಅಳ್ಗೊಡ ಮೆನ್ನೆ ಗಿಗೆಂ ಗೊಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ದೀನ್ ಬಾವಾಲೆ ಬುಮಫಹು ಎ ದೀನ್ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವಸೀಲತೆಗೆ ಲವ್ವಾಫಾ ವಾಕಂ ಅದಿ ವಸೀಲತೆ ಬೆಹಿಗೆಂದನಿ ದೇಬಯಕ್ಕಂ ಅಳ್ಗೊಡ ಮೆನ್ನೆ ಗಿಂ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಫುರ್ತುಂ ಬೇಕಿ ದೀನುಗೆ ರುಕುಂತಕ ಗವಾಯಿತ ದೀರುವ ಆಲಾ ಕುರುಂ එහෙන් ඉබාරත කුන්නම දීන් ප්‍රොමෝට් කරුම් දෙවන බේකි දීනුගේ කංකං ඔලගෙන් දිය නුදිනුම් ආදේ ෂේහ් ගවාහකගේ ෆුරුතම බයන් আদি අලවාලේ වේගෙ තිරෙන් දීනං අමල් කුරුමා දීන් ප්‍රොමෝට් කුරුමේ ගොතන් දීනං අමල් කුරුමා දීන ගවාලෙවුමා දීන ගවා ගොතන් හුකුම් කුරුමා আদি දීන් දෙමෙ හෙට්ටු මට්ටක අල්ලාහ් තාලාගේ මොගා ජිහාද් කුරුමගේ වාහකේ ෂේහ් අලි අලවාලේ වේ දෙන් ෆෝරම්ගේ අනේ බෑ කොරෙකින් දුමා أقول من هوال كلني الشيخ عبد السلام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا أقول من واحدكم مجندني إسلامي شريعة کے مقصد تکا بهيگتم اگترين فرتا مقصد کی دین حمایہ کروں هذا دین کا نولا انسان آیا آدم کے دریایا اینا کے دنیا هذه آخرت کے کامیاب نکا أقول منا اگے ہنگج الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنك دين النميها نوت دين تبعن واميها سفك ربني أولئك كالأنعام أبامهنك ولو جنوارتك نوت نعم سوفتك فده بيك إهم بيما دين النكما دعواك راميها ين أرغن منا لبجندا أمرانغلو جوابك الله تعالى مي وحي بسفر هذا أرغن ميوتي ديني كان ಒಳಿಗೆನ್ ದಿಯ ನುದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಕೊರಂಜೆಹೆ ಕಂಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ನುವತ එකම අල්ගොන් මෙන් කුරම්වි මසක්කෙතෝගේ වාහක මුජ්තමෙಗೆ ತೆರೆಗ ದೀನ ದಾವತ್ ದೆಮುನ್ ದಾಯಿರುಗ ಹೇಕಂತತ ಕುರುಮಾ ನುಬಾಕಂತತ ಕುನ್ ದುರ್ಹಲಿಯುಮಾ ನಸೀಹತೆರುಮುನ್ ದಾಯಿರುಗ ಬೈಫಹರು ಮುಜ್ತಮೋಗೆ ತೆರೆಯಂ ಎಬ ಆದೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಶಕ್ಕ ವಹುಂ ಉಫದ್ದಾನೆ ಬೈ ಫಿಕುರ್ತ ಎಯಿ ಎತೆರೆಯಾದಿ ಬೇರು මිවාහක කොම්මೆ සරක ෂේහුන්ගේ වාහකාග බයම් වෙගෙන් හිඟජ්ජ එහෙනමස් අවගොඩන් ඔය නුකුතාගේ තෙරේග මිබෑම හිමෙනේ ඒගේ තෙරේග බාතිල් බස්තක ෆිකුරුතක අදි බාතිල් අකීදාතක රද්දුදිනුන් හිමෙනේ මුජ්තමෙගේ තෙරෙන් අන්න මිෆද ෆිකුරුතක ඛියාල්තක රද්දුනු දෙවිජ්ජ කම වානම එබෙග්ගේ සබබුන් දුවහකෆු දුවහෙ මුස්ලිම් මුජ්තමෝගේ අහුල් වරින් ඒ වබාග නොත එෆිකුරුග ජෙහෙමුන් දාන ಗಿನ ಫಹರ ಮಿಫದ ಫಿಕುರ್ತೋಗ ಅಹುಲ್ ವೆರಿಂ ಗೆನ್ನ ಶುಭಹತಹಕಿ ನೋತ ಗೆನ್ನ ವಾಹಕತಹಕಿ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ದೀನಾ ಗುಣುಂ ಹುರಿ ವಾಹಕ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ದೀನುಗ ಹುನ್ನ ಬೈ ತಂತಂ ಬೈ ಫಹರು ವಿಸ್ನಾಗತು ಮಂ ಉದಗುಗ ಗೆಂ ವಾಹಾಲುಗ ನುವತ ದಿರಾಸಾ ಕೊಗ್ಗಿಂ ಎಮಸ್ಸತಕುಂ ಆಮ್ಮು ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಹಿತ್ತೋಗ ಶಕ್ಕ ವಹುಂ ಉಫಿದ್ದಿ ದಾನೆ ಫದ ವಾಹಕತಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಗೆನ್ನ ಮುಂದನಿ ಮಿಫದ ವರಗ್ಗಿನ ವಾಹಕತಂ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ದಿವೆಹಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮಂ ವೆಸ್ ಮಿಯದು ಇವ ಮುಂದೆ ಎಹಮೇಮ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಎಬಜೆಹೆ ಮಿ ದಾಯಿರಾಯ ಮಿ ಮಕಾಮ ವಿಸ್ನಂ ಮಿಕಮಾಮೆದು ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಫರ್ವಾ ತೆರಿವೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವ ತೆದೆಮ್ಮೆ ಮಿದು ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ದೆಕಿವೆ ಮಿಫದ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೇಕ ಜವಾಬ್ ದಿನುಮಕಿ ಮಿ ಫೋರಂ ಗೆ ಮಿ ವಗುತ ekashigem wa kamennu ehnamas awam nga terega dekebe bay wahaka takabbala aruga misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata meduga shakku feddumuge wahaka mi awam nga terega fatura mun genda wahaka ege terega un kurindenne fadan islam dina sida dimayan idi kolu fikurta nota beruge mi hunge itura algun menge terega ule hama war rangalu en hiwa bay befunna ves mifada wahakata qabul kuravi dekew munde natija ka vegendani emiha kiban din himayumuge badaluga emihige sawbun din netikollu mattaka nuwata dina meduga shakka wahum tan ufeddu mattaka masaki kuramundani evahake ki kirit qur'an timmen qabul kurame kirit qur'an ki eyamet shakkenne mutawatir kun aswa wa foteke efwani liyevi jama kuravi kenne لبت يا أخونا كيرت قرآنك الله سبحانه وتعالى توراة باوال في قطة ففتة قال يوفيجن باوال في فتنو
Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an bawale vevives algon menge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hippula ekalege fana efu ekalege fano bayan kod devvani ekalege fano bayan kod devvi ma sahabi bekalun daskura vomon gende vitedemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwas waruga sahabi bekalun take tibbevi wahi liyuma khasa kuravwafa adi ebe bekalun mana kuravvi Qur'an nun ehen etchin ebekalun liwwamon gendawa fayfutuga nuliwwuma egeterega ekalege fanuge hadis basful kamuga viesme ehennames mi hadis nagagen hama ekani mi hadis ge baruga ebe shubuha ufadda ma fahun aba eke hadis ta lifawani ma fahunne hadis jama kuroni kihinenge emihunna engeni mi timamenge astuga nukuladana kama guligem wes anna kame timamen kibaga eworuge hingalikan eworuge qabiliyatu timamen ni eworuge ihsan te teduri amana terin kamuga nuwima timage halatun ehem yunga macha hukum kurave go dimawan erwes sahabi bekanunge tere mba ebbe kanun hadis liuwa mongendewi ege teren emme mashhur ebbe kalaki abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu ekale gfanu vidal woni timan kale gfanu ei quraish wanhage bekale zuwam bekale timan kale gfanu liuwa mon gendewi me rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dufulum berwa komme wahaka fule ekale gfanu vidal wa komme eche egote timan kale gfanu liuwa mon gendewani ko makka ge mushrikun timan kale gfana bunam fashafiye ei insaneke uruliyanna halatu go sekale gfanu hunnawane derefe sunna wafane hippula hamana kurabba fa sunna wafane ekale fanu widalu wa kommeche liuwani he ei rangalu gotaka nuwane den timan kale fanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga den nevime mihin ebami hun shakwa eba kure kine hadamwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani abdullah liuwash allah gandi widalu me mi dufulun noni kunnane haggu tedimmenwi hem ekalege fanuge komme halatiga komme irigawes ekalege fanuge dufulum berwegen annani haggu tedu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ekalege fanaki amilla hawa nafsa egota wahagada kawa bekale nun adi ekalege fanaki falsafa veriyevs nun ekalege fanaki allah taala gaddotum bawale ve wahim menu imistakunna khabar kurawwa nota ebami huna muamala kurawwa bekale nun mifade ana shakka ki algon menge hadis ke sunnatu ke rawi imam abu hurairah radiyallahu anha behe gotun shakku feddu ekale gfan islam e wada genne vitavi hatar warakan ahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari huga ekam algon men enge emme gina riwayat ekale gfan ka neruwa fawani ehmi ma ekale gfan kinen he ehem bodati sahabi bekalun neruwi wara wure gina neruvuni ekalege fanaki iturfulu haddawa bekale kamuga nuwana mi algon menge terega diwehenge terega wes miedu dekew munda wahaka timamenge kuring algon denne fadan na qabil kom ge sabun mikahala wahaka ta waran awha qabul kurewen imam bukhari ge riwayat kan algon men balal yes algon men na fennani abu hurairah radiyallahu anhu ge riwayat algon men jama kollar go usul gotum fennani sahha riwayat ka balar faswarakan hawarakan has riwaya hadis ekale fano riwa kurwa fa watan den mi riwayat tawge tafatu ekeki lafzu taka makutan huri hataru aharu kumbe kale to ekale fane kito kurvi zuwam bekale kawenyen nukurva dariye kune wiyafariyanne masakkatenne avaharful lapponi rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski kologa ekale fano garihuga huriha woguten hataru aharuge huriha doing heda kurevi faswarakan hawarakan has hadis daskollan ei ekalege fana undugo kamakavane to alugon menge terega miedu zuwan tuttu kudin nunto ha has etan ayate timmas terega hataromas terega nuitakan hamas terega hitu daskollan mi sanadunula emmeragalu hama ekujja ekkala kiritu qur'anuge ha havuragina aye hituga daskoffa wa kujja enage lo kurimatiga kirit qur'anuge musaf fennafada musafge ganduta jawabu demon edani sofa fe shaytanun sofa nimetanu
miweni mawdu'egga wahakada kifawani kon ayatake to wagutu computer ka vure kujjage hunaru kam bodu mi agol men miedu fennan huri kanka den ekujja anekka algon men mi efefutuge wahakada ka sahih bukhari eba hiddas kurawwa ege sanada ekiga adi matna ekiga hama egoto sahih muslim eba hiddas kurawwa ba ek kudin mi sunanuge huri ha fettakin eba hiddas kurawwa ei imam agol men fenna mashhur راوي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة راوي أبو هريرة رضي الله عنه روا كرفي من وراء على بلار ما جند ميدوس إنسانون دسكوجين إبا ميستكونا أنغنا دي بهذا إهم بما إدوس وركي ميستكون هم يكن علمه هيتم نقول كرمون دي إدوس ور إدوس ورقا إبيبكلون الله تعالى خاصة بركاتا إله سبحانه وتعالى خاصة فهم قدفون هريكم غاوي هندو ابيبه كانون اكن كما ما اولاكم بدوفا ما اهلوريكم بدوان مهري اغون منگتريا شكو گنن كورا مسكه ميكالا كيتم واهكه اغون مننا دكيدانه ميفدا كوم واهكه كان اغون منگتريغا ابا ردو ديوي اواكتا بيان كورمون دانجه اگتريغا اغون منگه علم برنا ادي اغون منگه ويرينگه نوتا كان كما حوالو وتي بفراتوگه زما وربدو لبتي أخونا مفدا أنا واهكه كي دين ودمغا مجبور كرمن نتنوه لا إكراه في الدين هم بما أقول من تريغا كم دينك بسبا ولمغه هود لبنجه ولبنجه بجه إجماع نون نونه تمامن إسلام دينهم بيرو جندانكم لبتي أخونا أختنا إنسانا هفهاتا إنسانا مغون جنديو متكا دينك كمغاويس adi qawmegga kamugavies usultaka qawaitakin hedi qawaitakan amal kuri hifetin ebeje demmega shehunge wakatoga ebayan kuri fada ehem wima islam din annani agol mennan eba inge shariyatuge emme bodu maqsadaki nota emme muhimmu emme furta maqsadaki ei din himayekur e midin himayekur mattaka qanun taka qawatake nuwata hudud takin islam dinu gawani kanda alum wafa ekan dame hetumaki algol men kuran jehene kame فرتم كمكي لا إكراه في الدين دين ودمغا مجبور كومه نوتا نفسك نورهم تركما غدكم ودمنته مي أن آية مي هون دليلك دكم مسك كورن آية باوالفوني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وداغ النبي إروس مدينة غول منديا يهودي بي قبيلتك edu sorfahun ansarun gotuga ansari ya bekalun gotuga wadagen nabi khazraj wan haya adi aus wan haga bebe kalun ebebe kalunge darin tupulu iruga gatun buddinu mattaka yahudi aila taka hawal ko ginguluvi rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman noti bi yahudi nge qabila tan nota darifas kolta nota wanghata madina beru kurvi wagutuga ebami hunge ansari ya bekalunge tereng bekalunge darin emi hunna aga dan dimal la irusure gatum buddi en gengule kujje kibaga gengule farataka lobe otumaki ehma emme gaaggoy ehinduga khazraj wan haya de awsan haga bekalum benum velevvi emi hunge darin hifahatta madina ge terega nikumegen dia nudinu mattaka ehinduga allah subhanahu wa taala e bekalunge e masakke pula jawabu dari odigannawa angawani la ikraha fi din مجبور کو گمیہوں دینو گے ترے گنو من نتے اہنما وس ابامیوں گا امیلا روحو مگے اگون من می آیے می بیان کو دے حکم کی ای اسلام دین نون اہن دین گہون نمیہ کو اسلام دین گنو مگے واہکا اسلام دین گنس ودو مگے واہکا بالغ نوا کڑکو جکو نوتا مسلم نون گتوگا تیبے بیکو islam dina genes veddu mattaka majbur kurumenne adi emihege gaga kandijessa badijessa hedumenne ehmega rasulullah sallallahu alaihi wasallam agol menna fennan ekale faanuge hangurama furtawga adi ebege be kaluna sahabi be kaluna devwa fawa irshad fulakiwes hangurama kurumattaka nota kurimatlu mattaka qawmaka kurimatlan jehijjeka mavana ebamuna furtama islam din usheluma ebamihun islam din qabul kufika mavana emihunna aga akhuwantakam gulun gaim kuruma fawga ehen dimaka da turfa shamvi
ekam inkaru koffi kama vanama ebami hunna angam mi jeheni muslimunge terega jizya digen aman kama ahga sulh veri kama yaku tibuma sababaki muslimunge terega ehem baru veri kamen ove ebami hunge nufuzu ebegge terega muslimunge terega hinga kama vanama hamagamos islami veri kamegge balikashikan verive adi muslimunge iman terikan balikashiwa mundana miyedo algon menge mujtama tawga kanta mihinga gota ehmbima algon menna enge echaki islam deenuge tere miyeku weddu mattaka emiha ya majbur kuro menne ei insani tabiyata riya kurmo gotu ekamaku islam deenuga hurefa den e deenum berwa miha yang ebei emiha islam deenum berwa kama vanama islam deenuga haddu kanda elifa emiha ge macha agon men demmega wahakatakun aduwigen die gotan islam dinaki evves halega ikhtiyari dinennu beenum mihek ulefa beenum mihek nuule kannu insanuge teren nuule miha ge macha duniya matiga adabu kanda elifenne mane ki islam dina nuwanna mihaya adabu kanda elifenne emiheku marakan islam din nanga ekamaku muslimunna edikolan hangurama kura miheku ei kafare kamugawana ma emiheka hangurama korwegen emiheku maruwegen dane nuwata emiheku balikureven ekamaku islam dinan ala veddu mattaka emiheka majbur kurome ne ekamaku ege mane no enen oti ikhtiyaru libifay islam dinan uluma nulumuge demme gawgon men nan aduwigen die gota allah taala wahi kurvani inna ad-dina inda allah al-islam allah hadratuga dinaki hamaykan islam dine ehmima komme hale gavies komme mihi kamugavies islam din nun dinen allah taala emi kiban qabulan nukurvane e iduna devvi kinunge hame gota wahi kurvani wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin islam din nun ehen dine gotuga balagen fi mihi kiban allah taala ekan qabulan nukurvane adi emiha wahushi qiyamedun gelluma halahu getereg em lobete akhunne algon menna miyonna masakataki mistakun narakage alifanun nere suwarugege matiweri niumata genau mattaka masake kurun ege terega da'watu digin ege terega algon menge uluma akhlaaqu ekan dakkage adi algon menge din furihama kurman hurasele kama vanama ebayaka idikolan hangurama wes kogge mifada shubuhatan algon men natalama masake kurmaki algon menge dina deve nasuru adi din himaya kurumuga terege himene kam ege iturun himene bidwataka adi e bidwaage ahul werenna raddu dinu bidwayaki islam dina nisbevwa gotan ufede kanka mitanuga muradaki islam dina nisbevwa bay firqataka jama'atoge wahaka nuwata muslimunge tere genna islam dina duru fikurtoge wahaka nuwata khilaf fikurtoge wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurvani timan kalege fanuge mi diinuga timan kalege fanu nugennawa kamakagen atuwe jemihiga ikam wani raddu kurevigenne fahuwa radd emihige macca ikam wani raddu kurevigenne mi ngalgol menna engeni islam dinan ala kame waddafi kama vanama ekamen raddu kurmo gotun ekan algol men eba jehe kan bayan kura ehmegen algol menge ilum merin kurevvi magandu bura demasakkaten ei tafatu falsafataka islam dina khilafu aqidataka edinuge adawat teringe mifada shubhataka raddu devuma adihama ehme islam dina nisbeva faratakun edinuge namuga edinuge teriyavadda a kankama raddu di ekankan ehi dinuga nekkankan kam bayan kuru misalaka bay kankama ki kankamuge sabon shirka hamen algon men gengus fane kankan zaman sur algon men rajje arhagen foin en aden ei ziyarataka nadurubune ulu mi kanda eligen dimayan huri ro shirku allah subhanahu wa ta'ala fiya ziyaratuga ewa farate medweri kon algon menge kankan fuddewa devuman edevun ei shirku kurum ekan nattale vumattaka allah subhanahu wa ta'ala rasul bekaluna nabi bekalun funuve ehmima efada kame mujtamauga hinga kama vanama ekame netikolluman nuwata ekame mujtamau durukurman ilum merinna adi barweri faratakun masake kuranje hame gota diinuge namuga ba emmihun waki gotaka boko shage waki kahala taakihalen alage nuwata wahi kahala hedumellage nuwata wahi kulege hedumellage nuniya ei
දීම්වරි නුවේ කමෙක්කම බලාගෙන් උලේකම වානම එහෙරිවස් බිදවා ඒ බිදවතකවස් ඉලුම් වෙරින්න අදි ඒගී තුරුම් බාරුහුරි ෆරාතකුන් එබජෙහ රද්දුදි එකමුන් මුජ්තමා සලාමෙක් කුරා එෆද ෆිකුරුක් තක කංකම් මුජ්තමා උතරේගා අශගන්න මුන්දාකම වානම එමිහුන්ගේ නොබෑ අසරු මුජ්තමා උගා දෙන් තිබේ ආම් අෆරාදුන් නකො ඉස්ලාමී මුජ්තමා ගෙතරේගා බෑබෑවම fituneya magu fahiwegendan hema amma gotega algon mifaha kolli magando denu kutayan ei shubhaya adi waswastaka shakkutaka kankan ufadda mihunna raddu dinuma adi hama ehemme emihun huttuma bidwa werinna bidwataka raddu dinuma emihun matiri kurumuge zimmage emme bodu bayin ufula bayki ilum werinna adi werin kankama hawalu etibe masul werin ilum merin algon menge ilum merin balafi kama vanama midinu ga himayatu qara emmeha nabi bekalunna rasul bekalun masay kure wa ka algon menna ibige hingej hama egotan ebe bekalunge maguga algon menge ilum merin masay kura wa fani embima faharuga bidwe nasuru de farataki ei nuwata shakka wa huma nasuru de farataki ei hakim nuwata verimiha nuwata amiru kamugaves vedan efada halatek gawas ilum beringe dawru ei ekamuge nobakam bayankun haggu bayanko dinu ehme galgon menge ilum beri bekalunna balairuga madu bekalaka nuniya haggu bas vedalu muge sobun huriha zaman tegeus gaagganaka komme sorege adabutake tahammal kuran jehe wada gannawa nuwata fitnataka imtihanataka kurmatlan jehe wada gannawa e bura ufullew mun gendawa iruga ebe kalunge manhajaki lobete akhunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge manhaju timage zati benu makattaka nut timage zati edu makattaka anika deke ruliweri umuge maqamennu ballawa gulmenge man nabiyya midinataka qurbawe wada genne wiminwaru adi awgonmen midinataka kurani konkametto rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aamul huzne kiye ahare e aharan hitamage aharuge nandeven dimavi ekalege faanuge lobweti ambikabadu ekalege faana mi islam deenataka emme bodu madadeve wadagennevi ibrahim ge faanu fiwa ekalege faanuge huriha daridari kalunna darikambadunge makamana khadija radhiyallahu anha awhare wadagennevi adi ekalege faana nasuru devvum wadagennevi islam wada nugennevi kamugavies ekalege faanuge bodu bebe ful abu talib awhare wadagennevi den ekalege faanu makka ge ahulu weringe kiba ekalege faanu salamek koddene faraten hodde mattaka toifa ekalege faanu nikume wadagennevi gaaggandaka makkan sate koraka kilometer durugawa forubedamati rashe toifan ekalege faanu nikume wadagennevi kihinetto sateka kilometer hingawa fa wadagatu mattaka ekalege faanuge arihuga zaid ibn harith radiyallahu anhu tuppul befule gowagen wadagennevi eru ekalege faanuge darikale gotuga tabanni kurefa er kuriga huri fahun ekan islam dinuga haram wegen di kommekas ekalege faanu makka ge mushrikunna sirruga nikume wadagatu mattaka wadagannawani durakkamuga khabaru libidane kama nota hivedane kama taka ekalege faanu nikume wadagannevi e digu datura famauga hingawaf taifan ekalege faanu wadagannevi sateka kilometer ge dura sateka kilometer efo ekalege faanu wadagen ummeedu hasil nuwe ekalege faanuge bas fulam taif gahulweren inkar kurumuge itura ekalege faana oggaluge veeni hamala takeddewun ekalege faanuge arihun algon menne enge ekalege faanuge haya puluga dimavi emme veeni emme undugu bodu emme dati duha ki eikan ehmegen zaid ibn harith radiyallahu anhu vidalu wani timan kalege faanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ve wadagannawa goy fini wadagen hippulan ara wadaganno mun diye timan bimuge teriya gamba wagannawa name virigin faabane name ekalege faana wa goddeke wadaganno ma datiwati ve ekalege faanuge harshikonon le ohore mun diye ehalu koluga ekalege faanu wani ko tebe fun adu aswane uduge madadu ekalege faanu arihan jibril alayhi salam farbatoge malaikata ga wadagen denne ekalege faanu vidalu washe
ಮಕ್ಕಾಗೆ ರಬ್ಬೇರುಗ ಎವ ಅಹ್ಶಬೈನಿಗೆ ದೆಫರುಬದ ಮಿಬಾಮಿಯುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ವಟ್ಟಾಲ ಎಬಾಮಿಯುನ್ ನೆತಿ ಕುರವುಮ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ವನಿ ಇಸ್ರ ದೆವ್ವಾ ಫೆಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಅಮ್ರು ಕುರವ್ವ ಫಿನಮ එකම එකලේ ෆානු කීකේතෝ විඩාලවනි නූනකේ එබෑමියුන්ගේ බොරකෂිතකුන් මාදමාවිස් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියාන බයකු නිකුමගෙන් අතුවේදාන එයි මි උම්මතුගේ ඉලුම් වෙරින්ගේ මන්හජිකමුග වාංජෙන් එම zaati හසද වෙරිකම රුලි වෙරිකමුගේ මතීගේ නෝ මසකේ කුරමුන් දාම්වානි මිකුරා මසක්කතුගා ලබත ඛුන්නේ අගුන් මංගේ තරෙන් හැම කොම්මෙ මියකුස් අල්ලාහ් තාලාගේ දීන නසුරු දිනු මට්ටකා ඒ දීන දාවතු දිනු මට්ටකා මසේ කුරා කමවානම එකම ගුලිගෙන් ඉම්තිහානා උඳගුලා දති උෆුලන් තහම්මල් කුරන් ජෙහිගෙන් හිඟාදා එමෙ මල්ගොන් මන්න ෆෙන්නනි බෙන් ඉලුමරින් අවහාර වඩාගෙන නෙවි ජල්තවගේ තෙරේක ඉමාම් ඉබ්නු තයිමියා ෆදා බේබේ කලුන්නකි මුලි හයාපුළුගේ බොඩු බෑ ජලුගේ තේරිතවගේ ෆහතුගා හේද කුරවා ජලුගේ ගොලීග අවහාර වඩාගන්නවා ජිහි වඩාගන්නේ බේකලුම් එහෙන්නම එබේකලුම් වනි biduwa verin nasha adi mikahala falsafato gahlu verna raddu devumuga thabitu wadagen fa ege turun veringe dawru wakikude ennu verinnaki demmega gurmennan aduwigen de gotan Allah subhanahu wa taala hukum bimmati ga tanfiz kurwa fara efaratu ge muhimmukamaki islami shariatu ga veriyaku konda eluma adi dawlen hingumuge emmeha kankame shamulu wefawani ehemwegen sawbaki Allah taala ge kalam fulu adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunne bimmati ga tanfiz kurwigen dani ekamattaka baru veri farategge durra nuwata asa ovege ehengotaka bunanama insana kirit qur'an bimmati go ovegenne note ebami go atuga ovegenne note emmihge hituga hiddos kureifa ovegenne nufudene e qur'an tanfiz kurumattaka barutaka adi ekankan qur'ane usul taken algon menge terega qaim kurefa hunnanje ehmima arabinge terega bunave ule kirit qur'anun nukurave kankan veriyage asoge biran nota enage latiburige bira mihun qur'ane kan algon mennan ebenge magumati ga algon menge tereng mihun traffic police tibe eruga nota kambal hatta mihun tibe eruga emihunge kankan hama magun genda eruga hama efada mihiku netijjeya emiyuga kankan tafatugen datan algon menna fenigende lobeti akhunne veri kan algon men kiyaman terikam miden jeheni mi kankan furihama kurumattaka veri kan oin hada bodo ni'mateke ei veri kamen libi islami gaumega veri kan hingumuge makan libumaki ehmegen tibe funu adu aswane rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hon asfawa mahshuruge duwahuga arushige hiyawahi kan fiyawa ehen hiyawahi kamen nuwa duwahuga e hiyawahi kan libe habbawatuge mihunge tereng listuge emme kurigawa emme furatam mihaki imamun adilun adulweri imam adulweri hakim adulweri veriya muslimunge maccan ena adulun hukum kurmafa Allah taala ge hadrata damvi ammu muslimaka vura sharafweri gotuga anikon lobete akhunne imamu miha nuwata veri miha muslimunge meduga ebamiyunge diinan ulumma baru alwa adi edina khilafu kankan duru kurwa kamavvanama nikam ballawa enage amuruge dasha enage engumuge dashan enage tanavas koddinumuge dasha miistakun amal kura kamavvanama ehin komme mihegge amaluge jaza enage fatuga liyumuntan ehem vegin ene sharafa maqam libigin dani ehem vegin rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani qiyamat duhum Allah taala ge hukuman hukum kura adil werin hakimun qazin ebamihun tibeni Allah taala ge rahman wanta ilahuge kana faratuga nurun hedifawa minbar kolege matige ehen alutakunna khilafa ehen alutakunna vure sharaferi gotegga imakan libigata mattaka libifawa fursatuga muslimunna khiyana teribe ebamiyunge dina khiyana teribe ebamiyunge dina furassara kuramihun nuhuttuwa ebamihunge dinum beruwa mihunge maccan haddu qaim nukura kamavvanama emiha Allah taala ge darbaradani khiyana teriye gotuga algon menge dinu gawani mi dinan uluma foga dinum beruwa miha ge maccan haddu kandelif ehmegen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ge duwasuruga ekalege faanu hangurama kurvi murtadduwi mihunna idikolan hama ehme Ali radiyallahu anhu
efada mihunna idikolo hangurama koravi e fogo es islami ummatuga agol menge salaferi bekalunge terega himene wada gannawa khalifa inna amirum wani mifada mihunge macha hukum tanfiz kurawwafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani man baddala dinahu faqtuluhu mihe ko emihege din badal ko fikama wana mane ke muslimek gotuga hore islam dinum beru wejje kama wana matiya bame on ena qatul kura hushikame mi hukum mi gota tanfiz kuran jeheni egotan ekan nukuri emme mihege haggattaka kama wana ma enage enu ba kamuge atharuge sabun dentibi mihunge haggu gelligin da kamattaka emihunge dinan ihanati kun hidevi emihunge dinan nikamati bas emihunge mujtama uterega emihunge mihe gotuga hurame bonamun dakamattaka ehemwima efada faratan halluko magan alwa magudakka adi magan emburi tawba be rujuu nakama vanama allah taala ge haddu emige macha qaim kurumaki ei verikamuge matiga nota verikama matikure fawa kame lebeta khunne agum mewaka dakkamun dairuga allah taala ge mifada haddu ta qaim kurumaki ei ekaman hawal kure fawa farato ge zimma خاصة قتجا ميستكون حق دين بيان كدن مكي علم مرنج زماي هم إهم إميهم كما حد تقايم كرمكي أي verikama hawala korevi muslimun ekama matikoffa tibe bayako kuranje kame amraytu namyonnani kome mihika ves emihika vi min warakun mifada kankamuga ehiteri wamun gendium tima kura amala gule gotun timaya ekamuge heo jaza iturwe libe mundan anekama kilo beta khunne algonuge wahakolo nimmadan ebeje magene rosweje kannen anekama ki dina khilafu evs wahakin algonme balanu gatun mitanga wahaka feshonu ruga Sheikh Ahmad Samir Widalu gota Sheikh Ahmad Samir Widalu wi tive qabul kura kama vanama algon mennan ekiyeman teri kamen ada koreveni nuwata faadege alukamen algon mennan e ada koreveni Sheikh nuwata enumves efada farata ehmima lubete khunne algon mennaki dinege ahulwerin algon men mitibi dinege mati algon mennaki goten nebbennu hamaye lamaye nebbennu Allah Taala algon mennan miwani emme heo ummata emme heo dina emme heo fota nisbe vumuge maikan devwa fa miyvura bodu ni'mate adamuge daribeka dunya matiga nuliben emvima algon men nujhe demmega Sheikh Samir gawak fuluga evidalo gotan adi Sheikh Ali Zare ishara korevi fadan ehembege gottaken hodagen ehembege usultaken hodagen algon men ulen dak algon men navani fura furi hamayfa hijran dihawana haruge hajjuma hoge nuwana duhoga Allah subhanahu wa ta'ala al-Ma'idah suratu ke timwan aya bawa davwa algon men navani e ufawrikan devwa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan angawa algon men navani kan furham korwa ehem wima algon men hifahatan je usul taken hure lobeta khunna akhtunne evs halega algon men na ekan oligen nuwan miha bawana wamunda zamanega mujtama takega algon men ulemun da'iruga dannanje misalaka ورفسها أقول منا ويسنا لبين ميدو أقول منا فينا إم فها كوري إم منزلكي نيوزيلند دوغا أقول منك مسلم أخنتها كا إدي كولان هينغونو تيريزم كي أنيا بري حملاغا شهيد وجنديا أخونا أدي مسلمونا إبّا مغتون إتا كريستيانونا أدي بس إهن دين توغ أهلورين كورمون دا مسكة مي مسكين أقول منا إبّا فينا ورق غاتو أدي ورق فها كوري غتيك مثالك न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर अगर मैं न फेन्ननी एना मुस्लिमों के जमात के तेरे अंग आए रुका मियादु स्काफिंग अलागिंग कालो हेदु में गया था अगर मैं न की मुस्लिमों मिंगंडुगा एमी हूँ अगर मैं न बदलु दे नोता ओगा तेरे के गाय कम बहाटा मसक के कुरा था अगर मैं न फेनुनी माँ इंघमे कुं अगर मैं मुआमला कुरा का algon menne nujhene misalaka tanegga kulabegga nuniya adives enun tanegga bro barahana not niwakan kuda halegga tibegen emihun ehaluga tibba etanavven terestunge miha kudin hamalaga emihun marwima emihunna ebbamu gotun not hitamaga baveriwan vegen algon menge tere muslim anhenun buruga nagagen daka not emihun tibi hedumegga tibeka algon men hifahatan je mingandu taken hure dannawmi uleni mi fasen visnadunu mattaka mi misalu midennevi algon menge tere miedu anna fikuren ei kiha ufa verhiye misalakan efenna munda manzaru
emanzaruge terega algon men nan ebe fenen nun he mi huriha dina kiwe sama eddine ekati gandekka nun Allah subhanahu wa ta'ala darikana kuwa kama dawa kurmaki ei algon men nak kitemme oga teri ko be huri hitikamuga avies emi hunnaki ei heyo rangalu be ekamuga mimana ga wegenne nudan Allah ta'ala sifaku rabbani ei udutaka bin kundi kundi wegen dawro kamek gotu an da'u lirrahmani walada rahmanu anta ilaha darikala kuwa kama kurave da'wa em edawa ga hul weriya algon men banden jeheni mingandek algon men enaga machaka iswe adawa teri nuwan algon men na ga gulume bavanya ga gulum wes bavwa ulen ekamako hituge mawaddata loebben algon men nudene sababaki ei Allah subhanahu wa ta'ala yang uridifawa ilahu wantakan kanange wantakan qabul nukura farate lubita khunne ehem wima evvure kariye jehina fa algon menge divehe mujtama balala fa algon mi ishara kollan ule nukuta dannawala fa nimmalani dina khilaf evvis kamen algon men qabul ko gennuwane ei algon men kiteme itubaru kura adi kiteme support kura adi kiteme ruhe faratakun buni nuwata dekki kame kamuga viesme ehem wima algon men naki miyadu algon menge baduna sibu kaman algon dekeni algon men badawan dima fa emme bod sobu kamuga algon dekeni democracy ge namuga siyasi waki party taken hedigin algon men dede muslim en akhun anen ahaka adawa terve ruli verive talafula badave dekolu verive algon men naki emmillaten eddinen effoten rabbin rasulakan ima wegen ti baykan algon men ge teren handan tikin mida diumuge nikamatika mid algon men ge terega hiwa kahala eta dinaka eta millataka eta qawaidaka eta qanunaka eta imanaka ovegen ule bayhe mi waran hitam horikame ehem wima lobeta khunne algon ga amil nafsha aditi emmeha lobeta khunna nasihatere umum midannawani kitemme lobi kamuga avies kitemme ruheve sifataken horikamuga avies kitemme kamuda goten horikamuga avies kitemme support horikamuga avies Allah subhanahu wa ta'ala ge dina khilafu kamegga efarataka ruhundi adi efarataka ebbaswe nugannashe ekamuga sobon algon menge duniya akhire gelligen hinga danete shukriya sheikh ade sheikh ge wahaka algon menna waraggina ibrette ke libegen gosse ade algodu wahaka fashamun algodu hadan koddinin algodu menge terega algodu menge tarikh ke alafi mihaka algodu menge tarikh ga adire safhata ke waanaka ade algodu men miyadu mideke haqiqate ki ei algodu menge terega algodu menge bahum wahaka dakka bay demokrasiya defuffenuma miniwankamuge namuga algodu menge deena ecche gowamun algodu menge deena malame kuramun datan algodu men nafennani lebetakhun algodu men emi hunna dannawalan wati tarikh kiyashe tarikhun ibrel libigannashe algodu men emi deen mi dibuga abadan inshallah demiyonnane adi sheikh abdul salam ga wahaka ga shakkutaka shubhata ga terega mimihun islam deena mistakun durukuruma kuramunda bay shubhataka radd difawe ade emihun genna shubhataka emme boda jawabdari ve raddu den jehe farate ki ilmu verinna verinkama bayan korevve adi komme mihekavves emihegge farudi zimma ada koreve minwarakun ada koran jehenakama sheikh faha korevve adi algod me mehasabum forum kurukollani emmeha akhunna uktun algod men nakiga tihagi nawagote kettirikama ekiga hedu korevveti warabboda shukru dawannawan سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه